Sejong kisisa Khwna riknani je shape manmani chini bubagra no je shape mani obo Tripura hastewo bubagra simino manu. He can make someone from nobody to somebody. 4-5 मास सिगां के बानी बुमुं माया तंगमानि सिनिया तंगमानि तिनि 100-200 ले आनो सिनिका all because of bubagra ambagai ang hambai maya faro tini ani topic ngkha social media and digital communication unit ni teye o unit ni in charge hisabe ang tini o Khwna regi tongo tini tipra mothani 4-5 ta unit ni bisingo tini o media and digital communication unit bo khobjago kaisa जों फ्रन्टलो नुकजागिया फानो उक्लगो तंगै जों जथेस्ट अ मुभमेन्ट नि तैयै सामुंख्लाय दंगो आं साना थानाय अचिनि सोशल मीडिया नि इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया खा चाकु हाय जे चाकु बाय बरक बुथारमान आ चाकु बाय न हॉस्पिटल ऑपरेशन बंगु आमबागिनो सोशल मीडिया जेफुरु यूज खाय चिनि Especially youth rokna sanai social media no जों खूब sensitive के use खायना नांगनाय निनि कायसा statement चिनि o movement no चिनि दफा ताइ चिनि society no hamya message रहोय मानो चिनि चोबा चिनि movement no hamya direction no तलां थां मानो जों गोबां मानुगो social media o चिनि leaders ro गोबां मा कक सैलायो social media एमन कायसा platform और नों बुखु बगलाब करै केबननो restriction रैया नों जे सानामुचों जे सैनामुचों अबनो public नुगु गनिनि ओ किसिसा चिकनसा statement पुरा चिनि movement no wrong message बुनि दफाबाय चाया बुनि दफा जोंनो हामिया आमहाय कायसा मेसेज रिरै मानो चिनि जे डिजिटल मीडिया चिनि जे ओ कम्युनिकेशन यूनिट जों बाहाय के फॉर्म खायगा बुबाग्रा सागा चिनि टीटीएडीसी इलेक्शन पाये जों चिनि ओ यूनिट नो तोरिना नांनाय इलेक्शन नि सिगां चिनि विधानसभा इलेक्शन नि सिगां इलेक्शन नि सिगां बीजेपी हाय कतरमा पार्टी सीपीएम हाय गोजाम पार्टी न जों तिप्रा मथा चिनि चिकनसा कायसा यूनिट दङ जों बरक बाय बाक्सा दुमलायखा बरकनो जों मेचेनि रेखा सोशल मीडिया व बरकनो जों चिनि ओ मीडिया फिलो जों बरकनो फुनुगै रेखा चिनि तिप्रा साबो कमिया दै जों बरक हाय गोबां सैलारि रैमा यांगो बाचिनि बरक हाय काहाम इक्विपमेंट्स गरिंगै मानो हायपनो जों बुबाग्रानि चिनि आइडियोलॉजी चिनि थानसानि फान अबनो तयै जों इलेक्शन काहाम परफॉर्मेंस खाय फुनुका जों बताबो चिनि पारा पारा कामी कामियो फुनुगै रेखा बुबाग्रानि खरांनो सौगै रेखा आमते हायकेनो बसखांगो चिनि ताइबो गोबां मा प्लेनिंस दंगो जों ताइबो पारा पारा वो बुबाग्रानि कगनो पिरनानि चिनि ओ मूवमेंट चिनि ओ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन न जों बाहायके पिरनाय बुरा बुरजो जरा स्मार्टफोन यूज खाया बरकनि थानि बाहायके जों कगनो तुमखागनाय अबनो जों दै चाइतगै दङ नरक नुगै माखना उक्लगो एलईडी स्क्रीन नरकनि फोन सालजा सालनि सिगां इनविटेशन सगै माने वीडियो सगै माने और वीडियोस प्लेइंग माने अब चिनि उरो आचुकजा कायसा चिकनसा यूनिट चिनि ओ टीम नि सामुं जों ओ टीम नि सामुं बायसे चिनि 12-13 लाख तिप्रासानो जों अवेयर खायनानि बागै चाइतगलाय दंगो आमबागै आं साना थानाय बुबाग्रा जोंनो जे 0 निसिमे 100 ति सामानि चिनि तिप्रासानो ति सामानि अब जों चिन तिप्रा हास्तेवो ताइ जेकुनु लीडर फानो बहाय आसायग्ला आमबागै आंबो बनो पाइपलाय हामबे मारिबो आनो ओ सेब्रिमा बागै चिनि बिगेस्ट चैलेंज तामो
chini biggest challenge kha jung 60s 70s 80 90 sonna tabu ko follow khai tongko thik no chini naharmung kaisa nongnai haipano chini je da seng chini je ostro tongmani jung apno change ma khainai tabuk kha digital media ni jug or digital media ni jugo norok ni joto ni yagono smartphone tongo norok kisisa active ndi especially chini youth already active tongo chini youth rok taisa active ndi karon ke chini already district pages tongo official pages handles joto blog level chung khulogi paikha norok apno follow khaina nise norok apno utilize khaina nise norok apno nayui norok bubagre ni message no pirina nise chini unit ni bisingo digital warriors nei tongo oro norok ni bisingo na achukja kabangma tini borok chungno tamo khai norok ni kamio jekuno program event ning khangkai norok ni a footage norok ni a clips chungno rahu ngai tabuk chini oro 30% cham hai message phayo ba footage phayo videos phayo norok active ngai norok jara block presidents secretaries jara tongnai norok no angkoinai norok active ngai norok jani blogs ni jara digital warriors tongnai borok bai kurungdi chungno taibo norok ni activities rok chungno rohodi haike se chung taibo tipra hastewa chini tipra ni chini o movement ni kokno piri mannai asuk sawino ang bubagrano hambai ya pare ani kok pairika hambai